Karbi Anglong rong saramai pen patir pipon si karbi richo phankar cho sai ke deng pon. Sai ke ti kiara de tuma phane misika dom terang pi pruya thela pen hanjanga chili keron pon. Karbi Anglong rong saramai pen patir pipon si karbi richo phankar cho sai ke deng pon. Lasong si piniphai koni niphai cricket thomar ni difurong so pk ph darang so long Karbi Anglong rong saramai mati ke area hin pen chapatir pipon si karbi richo ki milong sing rong hanga phankar cho pon ajai mek patupon. Bangso kar cho ajai mega long har sing rong hang pen mai che pahim phupon si pinila bangso amai long samjin pen mai chari pon lo adun chula bangso amai long phapang jang alu he man pen nga chutong dun KCM Dr. Chuliram rong hang adun chalu hi sarpo man pen nga chutong dun chui Amar Singh Tiso KRE advisor lapen agriculture board chairman Mohan Singh Tiso rat cyclem bangsong bijit indika thar lapen kaprek man pen ke do bang phubang pyatum chutong dun simai RDP dum lo Abang sukar cho mai kapi do ponang ko kalam thela ke jismet karbi richo ki mia phan kapachi chini pusi mai ke phalam thepen pachini pon adun thu KCM Dr. Chuliram rong hang phrang kya thing nukaning je pona tengki ke bangje singkan pen ke nona son mai kapi do jia phan councilor hin pen lak ke pathik pipon popusi Karbi Anglong rong saramaya phan lamchak chipi te kang lo tapen karbi rong saramaya tuma phan sita me lak ke pipon popusi ningje pon lo tapen karbi kur forest choki milong sing rong hang pen rata theng nukaning je ponki kebang jilang arni pen ke aron bari matum rong ke rong okachor phiju sitami arni pathik jamjelo isi web arni si thik pon red popusi ningje pon lo tapen Karbi Anglong police puthastami non ke bang decision along chepe rai pon poputa alang li Dr. Tuliram rong hang pen than pon non alang li tum alam thele arjupon sinang Dipu pen har sing rong hang report Time News Dipu Principal Secretary Penceng lo, SPDC Penceng lo, Penan Social Organization ke doan, Political Party ke doan, Ladakh, Pehadak Civil Organization ke doan dame, prega song tuman dame, richo ke barahot, man peng pen cetong dun. Lasi, ilidum karbiatum dame, chok plank, emethang richo do ilitum ta, emethang pendeng sompoto. Emithang bisar kidar do customary lo do ile tomda rong asar do ile tomda rong ke seng laso ke seng rong ke seng abang pho phan rong asar sile tum bak pon lo lase karbi tum ta me choklim kopi pol ma choklim ke rijo ta ile tum do bisar kidar da ile tum customary lo ile tum do je moya ta rijo ke hai than lo je rong asar kopi ne yong si kul sinem do kop ba kopi ne yong si kopi ne kaprek isi akes do kop pulong te bisar kidar nahi ke rong asar to mune pulong te habi pin polo habi rong arak lo non man ke customary code do lo pot rong asar tum bisar kidar halatum yong si une pulong te hadak chipiju une pulong te da bang ke bang thu po hadak pe habi pinpo la sofi bangke Karbi Anglong Autonomous Council along judicial court do dak ilitum customary court do dak tame ilitum dak se bisar kidar don mangle to moinut bhai ni hawar mai pen kaning je to langhin pen chenglok penan hawar mai tum do je ilitum la so guidebook bang long lela guidebook customary dak kalau so abuk kalau dah kabang ke long lelang pusipul. Lisinang itu mana le wajah kelasa pen pacini po Karbi Anglong Autonomous Council lo. Legislative Department long nang tum damno ake joy pensi Karbi Anglong pen hodak guidebook tolong nang tum long po. Jogle dam da choklo don mang le to. Ake joy pensi long po. Tangka nam pinang ne na to. Isi da pine kosonsi ile tum bisar kidar aron hodak tokjir pen dolo. हदा क्या चेयरमैन के धरम सिंह तेरन लो अबारिम एमएलए लो Karbi Anglong Autonomous Council दा चेयरमैन लो अबारिम हला फंसिन नील आरपू पिलो लासी हला जाके टांग एल लो पेनिल ओपनिंग एल लो along kaprek laso customary court ke do arong asarduan penan pon lo pusipu jong si komene ke pon pe dolang pulang tenang tum prabjin pen che en namo dak loi pin te ne uni pin pen kardom bajiro kadok be na kardom ile to seti mo ke hai sing kro ke hai mata than lo
lasi alam Islam uta Karbi Anglong belum tidak ke Islam itu tribe doji itu ke Garo doji Nepali doji umane Tiwa doji mane Kosari doji alhai tu manta itu ke pangrum nang ko po thema pangrum rei belum ta itu ke Islam non richo itu kuno richo itu da kelong pe belum ta itu ke bangkai pada rum rum ko ji Karbi dak cerung ngong ke sok dai mati Asalam ni hala teron sabom bai po ta pulong lo hala so rafan ta lasi alang tung pulo nili non puda ko itu ke long le phelang alam tu ke long le phelang pulong te bangkai bangkai tum ke thanu dagji punu dagji masih tum Karbi dak si dono ta Karbi dak dono pulong te lasi nili si kuson turu hai richo itu nang pini pulong te pulo bangkai phelang ko ji itu Karbi dak cerung ke chok dai mati kusi pulo lasi alang kana tuar dela lo bangke lasi lasu nan ba itu passing room na Nidak tara langso Karbi people hulalong long mirjeng sirmijong acataya long lumbajong rong Karbi Anglong rong saramai hawaramai pini ningkan sekecok paceton si Karbi richo phan karchu Karbi richo akhai itu mong manpeng ke thenai bang phulo long sing rong hang phan karchu laso asa yang deng long sinanga cetong do lasi niliphan tame alang tum Karbi Anglong rong saramai mate daglum bajong Karbi Anglong rong saramai awaramai pen niliphan nang dun vek nang jipu lasi laso nanga cetong dun apen alang tum pini Karbi Anglong rong saramai tiripia hin pen niliphan pinpuro nang pinun lo laso pinpuro lo bang alang tum ningkan sek Karbi Anglong budget lo Karbi Anglong autonomous council budget long da thapon nang ji pulo lasi nili lak ke patangka langtum ke hanga teng pendili pangdak pon lo latum pan lak ke patangka thapon po apen Karbi Anglong Karbi rong asar po amai tadu phala tumanda lak ke tham po Karbi Anglong na tu hini do Karbi Anglong rong asar mai lepen Karbi rong asar mai la hini song tum pandame lak ke thapon po Karbi Anglong autonomous council pen morning budget pen pindah dolang mah. Sar Islam rajing tulang. Long pada Karbi Anglong atumhan si kipi polake. So boring awar sai ke Karbi Anglong. Non la so bill bang ke musi place la. Non bang ni tum la so bill bang kape pas ke next session si pe pas la pas te long le government send po. Angin tu advertisement pidet pen api da Karbi Anglong ari so jang tu. Aw kapran misen atum phan ke mo training damen itum toidun po da along apreka dim training toidun po ola samno apreka training pi dim do police ma training pi dim do commando tu man training pi dim do al da safety po la alang tum phan hilika ba training kan chengno apreka training jut at pat pulong te la si lang tu masakui boring amar sai ma ke la non ke do bom boring amar sai ke claim sonsi son thot chila tum ta claim no Sing teron nili bijang Karbi Anglong along kara presiden iglo lase pini neletum ladak richo karcho a program ke deng abange neletum la Karbi Anglong rong saramai tumsi kapang tang pon lo east west chelang pet pensi pini Karbi Anglong richo karcho cheng na paman lo lasi pini neletum ladak nihang nijang direp nitur rong astara tum Karbi Anglong rong astara doan atum kitong si pini dak ricu da nelitum phan jumesen na pare tikang lo je eletum rong kerong op sitame hini ke doko ka jok Januari lapen ke Februari la betai hini ke doko ka joine ta isiet ke wan japan alang li non nelitum ka chopapon na ricu longsing rong hang ke hai amata kubir tikang lo je nelitum chingwai siraksi is si wet boy wet arong ker kapado yapan alang le tuma tarik hot punto lasi ako ladak nelitum richo hin ben putrulo je ladak Karbi Anglong rong saramai ngupen pubom hini doko lata isi wet ke wan yapan rong asar tribal 8 tribes kaching room arong asar bang sikenanya pot 8 tribes arong asar tomanta isi wet si donai pusi richo hin benda pang dakpon lo lasi nelitum kra lapen kara to bangta arlo kaching vai pon padu
bomlo lapen richo hin penta isiwet do nang mate ele tom la tim Karbi Anglong Dr. Toleram rong hang ke hai mata isiwet si do nang ji puladak pinya melong nang pang dak dun lo lasi nele tom la Karbi Anglong rong saramaya bangke kaita kaching waya phan ke chisik ding sero alang litum jongsi nele tom along nang kai siwet do nang pulote la nele tom nang do ri pu bange pupe athe rong asar pulote Karbi noi dimasa noi garo noi langlu noi chomang noi naga rengma kuki katto ka bena 8 tribes sang bong netum isiwet ke do ya pansi nele tom la Karbi Anglong rong asar tom ke kabor i la sinele tom pini amai long ta naga rengma kuki dimasa garo katto ka beta pini amai long na chetong do la si pini richo karcho amai along nele tom ladak mesen nele tom han pidi sore nang putigang lo ele tom kacheng hon nai Dr. Toleram rong alam te bangge neli panta punang lo ala presiden punang lo secretary ta punang lo lapen bata lo Elvin sar na insiwa donoi pulo lapen ala CM ta pindani ji lo lapen bata ta nang pulo sita me alam te bangge sonelo neli tungge 2015 se amang pate hala tumpen kaching wai lo si pata na capching wai det pen ofisi ta me ala ningkan ke thom 2018 ofisi ala tumang sengdun chingwai pin pen nang sengdun puso te thala we aso ta nil tum pula che rong sar ke che thang ne lo koli KSA ni jeta son nang dukok po sila son bang du de sa kemi pusi halasu ta chingwai lo bang ke de lo masih bang Karbi det nai pusi Karbi rong sar mai bu bang cheseng lo asila dak pan lang nam lo pulon mte alang bang so lama bang kasor sa polang kali hai ta MP ke kara se ke cheng lo hala tumang ke pudam lo te hempre ke do son lo hala tumga akibilo nasi cingru peji kulunte rangoi presiden maceraji mate secretary maceraji a member kopi macerai cerano sitame siba dona sitame kara apek sidonang pu aso alam te langdam pulunte kisi esta risi ke rothomang bompen ingro ke dak kisi esta dak tara langslo ingro bang ke stadium longlo ke ingro bang ke Karbi jutang amai pu ho kenasi kajirong se ke bidam lo mati sitame registration ke duke ladak tara langso akisias untuk registration ke do government recognize ke ama kado ida cingru pelo no tangkring lo asi government registration da 2015 na hosti kara ke do tang alang litu mang no anta awelang nasi hala sipen pudam pulon te alang litu mang thang ta awelang nilitum ke I card no anta kana value do nahok le damta aku sipen pudam pulon te so I card pen so certificate pen nan akaplet state le kam claim nang pusi tame latum ke acceptable da lo pasi pempini man ke senai itu makasing hon kan so Karbi Anglong to mang CM ke hai dia mong hang pempini itu jo palu sarpo dicho kings jo palu hi king tong lo pasi bin nadak bangso ta bangso kamalo che tai lo dun ka tai lo ini se tong an rong asar rubasa saluki rongki pi tong da dicho ke thi do an masa pi ben masa po teng nung sar po tu dili matu alam ban li thande ke di ningarong na lam ne pulo non di ma CM la tang dam ta son 1954 ning kan pen pinia ni an bang sorong alo ake jok ke long ni apang ge di itu apang rong asara phang ka nek amana pe ngabe akur ka mabe ikitur ke sak ikidom no ke porton dang hete porton dang hada kam ke itu ne sa thong sa kam kem lu man thepi apang edi la tung sing cho telo amana pe ngabe nang ke tu nang ke sa nang ke dong si tu ko Saigati kiara de tuma phane misika dom terang pi pruya thela pen hanjanga chili keron pon Pinini phai krege thomarnia na rupor phai baji krehini rachiti ma por malom namrain korahini sarupa thara MSC constituency ke parlo polling station kretroga tuma pharman MSC ga dom terang pi hemalong KC agriculture sai campaign ang kapali pruya thia chili la pen hanjanga chili ke joy pen kiron Likiron amayalong KC MSC ka dom terang pi VDC chairman Silarson Rongpi Dukhiram Rongpi president Sarupathar Mandal committee Nasing Ronghang vice president Sarupathar Mandal committee atum pen chenglok ong dungman ki dobang pubang petum chitong dun
Maya long chitong duna luhi mati man kidu KCMC kadom terang piari deng pensi rada tuma phan purya thia chili la pen hanjang chili ron lo non saikati kia pora hut chili ke long apot ke rona tuma phan ka chodeng duna rada tum pen ka churu pajir pon News Desk report Time News Tipu